Chuck Norris wamamaye muri sinema yapfuye. Iyi ni inkuru yacicikanye mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ko uyu munyabigwi mu gukina filime cyane izi ntambara yapfuye. Tariki ya 19 Werurwe 2026 umuryango we washenguwe no gupfusha imfura n'umunyabigwi mu muryango, ariko ku itariki ya 20 ukwezi kwa gatatu 2026 basanga batabyihererana. Batangaza iyi nkuru yashenguye benshi basanzwe bamuzi. Umunyamerika wamenyekanye cyane muri sinema n'imikino njyarugamba Chuck Norris yitabye Imana afite imyaka 86 y'amavuko. Chuck Norris wamenyekanye cyane kubera filime ze z'imirwano, aho yagaragazaga imbaraga zidasanzwe cyane mu mwaka w'1980 no mwaka w'1990. Yakunzwe no mu Rwanda binyuze mu gasobanuye. Yamamaye cyane muri filime zirimo Missing in Action, The Delta Force na The Way of Dragon. Yahanganyemo na Bruce Lee n'izindi zitandukanye. Amazina y'inyakuri ni Carlos Ray Norris. Yavukiye muri Oklahoma muri Leta Zunze za Amerika hari ku itariki ya 10 ukwezi kwa gatatu mu 1940. Yinjiye mu ngabo zirwanira mu kirere za Leta Zunze za Amerika akiri ingimbi. Yatangiye imikino njyarugamba ubwo yari mu kazi ka gisirikare muri Korea y'Epfo, aho yaje kubona umukandara w'umukara akanatsinda amarushanwa ya karate mu mwaka w'1960. Yanabaye wo mu burengerazuba bw'isi wa mbere watsindiye umukandara w'umukara wo mu rwego rwa 8 uhabwa abarimu b'ikirenga Grandmaster mu mikino ya Taekwondo. Norris yatangiye kumenyekana cyane ubwo mu 1972 yarwanaga n'icyamamare Bruce Lee muri filime Way of Dragon. Yamamaye kurushaho muri filime zo mu myaka w'1980 zirimo Missing in Action, The Delta Force na Code of Silence, mbere yo kugaragara mu kiganiro cya televiziyo Waka, Texas Rangers n'ibindi. Filime 10 Chuck Norris yakinnyemo zikamugira icyamamare ntiwazibagirwa. Uru rutonde rukurikije igihe izi filime zagiye zisohokera. The Way of Dragon iza ku mwanya wa mbere mu mwaka w'1972 nibwo Chuck Norris yamamaye bwa mbere ubwo yagaragaye muri filime yitwa The Way of Dragon, aho yakinnye yitwa Court. Uyu mwanya yawukinnyemo nk'umunyamerika w'indwanyi ikomeye cyane ku rwego rw'isi, wahawe akazi ko kugira ngo arwane na Bruce Lee mu mirwano y'amateka ya sinema. Uyu murwano wabereye mu nzu izwi cyane i Roma yitwa Colosseum. Uwo mukino ufatwa nk'inkingi ya mwamba mu rugendo rwa Chuck Norris kuko wamufashije kumenyekana ku rwego mpuzamahanga nk'umuhanga mu mirwano n'umukinnyi wa filime ukomeye. Filime ya kabiri ni Good Guy We Are Black. Mu mwaka w'1978 Chuck Norris yakinnye muri filime yitwa Good Guys We Are Black. Yakinnyemo nka Major John T. Booker, aho muri uyu mukino agaragara nk'uwahoze ari umusirikare wo mu mutwe w'abakomando watangiye gukora iperereza rikomeye nyuma y'icwa ry'abahoze ari abasirikare yari ayoboye. Mu gihe agishakisha uburyo bishwe avumbura akagambane gakomeye k'abayobozi bakuru. Iperereza rye rirangirira mu mirwano ikomeye yamenetsemo amaraso menshi, aho agomba gufata icyemezo hagati yo kureka ubutabera bwa leta bugakora cyangwa kwihorera ubwe bitanyuze mu nzira y'amategeko. Yokutano, iyi ni indi filime ya Chuck Norris. Mu 1980 Chuck Norris yakinnye muri iyi filime yitwa Octagon. Yakinnyemo yitwa Scott James. Muri iyi filime agaragara nk'umuhanga mu mirwano ya karate wari warashyize amasezerano ye ku ruhande nyuma aza gukatirwa kwinjira mu muhezo w'inkambi y'iterabwoba ikomeye cyane ikoreshwa n'abantu bo mu bwoko bw'abaninja. Iyi filime yarakunzwe cyane kuko yazanye isura nshya y'imirwano ihambaye n'ubuhanga bw'abaninja mu ruhando rwa filime y'intambara Silent Rage. Iyi ni filime nayo utakibagirwa tuvuze izina Chuck Norris. Mu mwaka w'1982 Chuck Norris yakinnye yitwa Sheriff Dan Steven muri iyi filime Silent Rage. Muri uyu mukino agaragara nk'umuyobozi wa polisi sheriff w'umujyi muto uhangana n'umwicanyi ukomeye cyane wahinduriwe uturemangingo ku buryo bwa gihanga bituma umuntu udashobora gupfa cyangwa gukomereka mu buryo bworoshye. Iyi filime irimo imirwano isanzwe ivanze n'ibintu by'ubushakashatsi bwa siyansi. Yakunzwe cyane kubera uburyo uyu mupolisi yakoresheje imbaraga n'ubwenge kugira ngo ahagarike uwo mwanzi uteye ubwoba. Ronnie Wolf McKidd. Iyo niyo mu 1983 Chuck Norris yakinnye muri iyi filime nka JJ McGidd, aho muri iyi filime Ronnie Wolf McGidd muri iyi filime agaragara nk'umupolisi wa Texas Rangers ukora akazi ke mu buryo bw'ukuri kandi bukaze, akaba atajya acika intege mu guhangana n'abagizi ba nabi. Uyu mwanya yakinnye niwo wabaye imbarutso n'isoko y'ibitekerezo byatumye nyuma hakinwa filime y'uruhererekane yitwa Walker. Texas Rangers yaje kwamamara cyane kuri televiziyo zitandukanye. Missing in Action cyangwa se kuburira mu gikorwa mu 1984 iyi nayo filime Chuck Norris yayikinnyemo nka Colonel James Braddock. Muri iyi filime yitwa Missing in Action iyi Norris yayikinnyemo ari umusirikare wahoze mu ntambara ya Vietnam. Muri uyu mukino asubira mu mashyamba yo muri Aziya mu gikorwa gikomeye cyo gutabara abasirikare b'abanyamerika bari barafatiwe mu kigo cy'imbohe z'intambara. Iyi filime yarakunzwe cyane bituma ivamo n'izindi zikomeza uwo mugambi w'ubutabazi. Filime Code of Silence iyi nayo ni filime Chuck Norris yakinnyemo. Mu 1985 Chuck Norris yagaragaye muri iyi filime
Code of Silence yayikinnyemo yitwa Eddie Cusack, aho yari umupolisi ushinzwe iperereza mu mujyi wa Chicago. Muri uyu mukino uyu mupolisi azitirwa n'intambara ikomeye y'amabandi mu gihe nawe ubwe ahura n'imbogamizi z'uko bagenzi be bakorana mu gipolisi banga kumubwiza ukuri cyangwa kumufasha ku bibazo biba biri imbere. Iyi filime yagiye inahesha ibihembo Chuck Norris cyane cyane nk'imwe mu zerekanwa ubuhanga budasanzwe bwe mu gukina inkuru z'iperereza zivanze n'imirwano ikaze. Ndabizi neza ko nawe iyi filime uyizi, Invasion in USA. Mu 1945 Chuck Norris yakinnye muri filime Invasion USA aho yitwaga Matt Hunt. Muri uyu mukino agaragara nk'uwahoze ari umukozi w'ubutasi bwa Amerika CIA wari waragiye mu zabukuru ariko akaza kugaruka mu kazi kugira ngo arinde Leta z'Ubumwe za Amerika azirinda igitero gikomeye cy'iterabwoba cyari cyazigagweho cyobowe n'umukozi w'ubutasi bw'Abasovieti Abarusiya kuri ubu. Iyi filime izwiho kuba yaregukanye ubutwari n'imbaraga zidasanzwe mu kurinda igihugu cye cyendaga guterwa n'ingabo z'abagizi ba nabi b'abanyamahanga. Uwo nta wundi ni Chuck Norris. Muri filime Delta Force Chuck Norris uramwumva cyane. Mu 1986 Chuck Norris yakiniye muri filime Delta Force aho yakinnye yitwa Major Scott Mako. Muri uyu mukino agaragara nk'umuyobozi w'umutwe udasanzwe w'abasirikare b'indashyikirwa barwanya iterabwoba boherezwa mu butumwa bukomeye bwo gutabara abantu bari bafashwe bugwate mu kigo cy'indege cyari cyarashimuswe n'abagizi ba nabi. Iyi filime yamenyekanye cyane kubera uburyo yerekana ikoranabuhanga rya gisirikare n'ubutwari bw'ingabo mu bihe by'amage. Expendables 2 iyi urayizi ni yavuba ha mu 2012. Chuck Norris yagaragaye mu yitwa The Expendables 2 akina nka Book uzwi ku kabyiniro ka Delon Wolf. Uyu mwanya yakinnyemo wari ushingiye ku kumushimira nk'icyamamare mu mateka ya sinema, aho yakinnye nk'umucancuro w'indashyikirwa ufite ibigwi bidasanzwe. Muri uyu mukino hagaragaramo imvugo n'inkuru zizwi cyane ku rubuga rwa Chuck Norris Facts zerekeye ubutwari bwe budasanzwe zerekana ko ari umuntu ushoboye gukora ibidashoboka. Chuck Norris Facts yamamaye guhera mu 2005. ni inkuru zivuga ku mbaraga n'ubutwari budasanzwe bw'uyu mukinnyi wa filime mu buryo burenze ukwemera kw'abantu. Abakunzi ba filime cyane cyane izo wakinnye tukwifurije iruhuko ridashira. Chuck Norris ibigwi byawe bizahoraho.